Олем носкашои хидманам бугӯ ки чиям надора тора датанаш кана дадруи масҷид мо самер занам хомат ки гуфтам диле мене каме бардурада ташбиқ мекунада садбест азагиян сурати фирдавсиро дар девон ҳамин хона сохта ин носкаш ҳамин туфт кадаи нос дар адли пешони фирдавсӣ зада ӯ баландай да сурати 2 метр баландай пура ин пост навиш прижон гирифта туфт кадаи як рӯз студентҳо чақчақ доранд як ташбиқ ки ман дар театри лоҳутӣ носатиф кардагия и чия яташ ман дар гум носатиф кардам гуми москвай ба якаш гуфт ки ман носа задам дар автобуси 18 свор шидам у вақто ҳами автобуси студентҳо автобуси 18 буд ай ваданасос то ҳами чира меовард то гипрозен свор шидам мегӯяд ки одами бисёр дигар на тарафи дар рафта метавонад на тарафи треза и карусои пеш ҳамин хел гарм мебуд дар зимистон оқа тапикеш мекардам бисёр вазъиятам безеб шуд мега камкам дар ҳалқам рафт ба нигоҳ кардам як кас мега палто пӯшида кисаи палтошам такшод лави кисарам такадам як кисаам пӯшид ахири нос ба худо ҳамин мешавад гуфтам бара тикадаги ҷо хонда чӣ хел анҷо кардом ҳам 70% тоҷикистондан гаранта метам ай калуну майда ай ҳоҷиу томулои яхилаш ноза мекардам се бочака дар намоз ахтондам барои ҳамин ман гуфтам ки туғри нест ҳаромай макрӯҳай ба сигарету ноз давсара дастур кунед кадумш ҳаромай кадумш макрӯҳ ҳар дақа носа макрӯҳ мегӯянд як чизе ки заланока ҳаромай як чизе ки ҳаром ҳаром макрӯҳ шака ҳамин музики як уламо буда ки ҳамин ҳаром ҳалол акабда хай аввал ҳамин макрӯҳ ҷо бинем и бофтаи уламо нест таҷиба макрӯҳ яъне неприятно нерекомендуем инаком сифати ва вақте ки ҳаром шид дидазвони намешавад умуман машавад ана ака ҳамин макрӯҳ ду хел мешавад ҳамин нерекомендуем ду хел мешавад як тежаст ки макрӯҳи таҳримӣ ай ба ҳаром наздик ай додари ҳаром ай ӯро қатъия бояд накунад сари рашам гирад а якеш ҳаст макрӯҳи танзиҳӣ яъне ба ҳалол наздик ай беҳтараш накунад леки агар карданам раисия шуд ина ранги буғои седа мактанда мегзаред леки беҳтараш буғои чор бигиред ав макрӯҳи таҳримиро бояд ки мардум накунанд агар намоз бо кароҳияти таҳримӣ адо шавад намоз аксари нав иода кардан воҷиб мешавад мефаҳмед таҳримиш интари маъно дорад барои таҳримӣ гуфтана ҳаром нагуфтанд барое ки ҳукми ҳарома фақат шореъ ҳаққи эълон кардан дорад ай пеши худ ҳеч ка ҳарому ҳалол гуфта наметавонад ира худо пайғамбар ҳалолу ҳаром таъин мекунад ҳамдеси аки ин хонасӯтаи тамокуда биёед тамоку аслан моли ин сарзамино нестай бачаҳо оли ҳами мегам ҳазрат гуфт баркорандаш лаънату фалону бисмадону ҳамин тамоку фақат дар қитъаи америка мешидааст ранги ҷувори макка ранги картошка уфам ёра ҳам ҷо оварда қитъаи америкара христофор колумб соли 1492 кашф кардааст ӯ бечорарам хиёле кард ки ҳиндустон рафтам нафаҳмид ки як қитъаи дигара кашф кардааст барои чи америкаш гуфтанд барое ки баъд аз колумб як шахсе бо номи америго веспучи исбот кард ки не ин колумб як қитъаи нава кашф кардагия ин ҳиндустон неста ба номи ҳамо америго веспучи ира гирифтан америка эълон карданд набошад кашофиш ҳамин колумб аст ана ака тасаввур кунед ки баъди соли 1492 ҳамин тамокуи хонасӯтаро оварданд тамокуро тутун мегуфтанд тутун аввал европа омад аз европа дар ислом анами бори аввал дар истанбул омад исломбул қитъаи европа вале туркия як қисмаш европа худ инами шаҳри исломбул истанбул дар қитъаи европа дохил мешавад як вақт константинопол ном дошт пойтахти империяи византия буд руми шарқӣ ҳаминҷа дар замони султон салими як думадагия султон салими як явуз падари султон сулаймон халифаи якуми усмонӣ султон салими як дар миёни ҳамин султонои усмонӣ аввалин халифа аст ин шахс соли 1517 вақте ки мисра фатҳ кард мисра забт кард
آخران خلیفه عباسی مقیم مصر متوکل سیر یافتند، نزدش آوردن، بیعت کرده، خلافت از عباسی ها و عثمانی ها گذاشت. برای یکم خلیفهش میگن. فهمیده؟ همین با مجرد اومدن سلیم یک اعلام کرد، مقصد به شیخ الاسلام مراجعت کرد، گفتن حرام، توتون حرامه. ولی کتابی دارالمختار ببینه امام حسنفی همون آورده است، توتون میگه، توتون حرامه میگه و دلیلش آورده است که برای چی حرام شد. اولا ضرر، هر چیزی که در اسلام به انسان ضرر میرسونه حرامه. یک قاعده طلایی است در اسلام، لا ضرر و لا ضرار، ضرر دیدن و ضرر رسوندن به کسی حرامه. این همین شیشه خوردنش حرام. اصلا بگیریم شیشه در ترکیبش یگان چیزی حرام نداره، قم داره، اصلا همین قم ریگان طریقت میکنه، نه که خوردن همین شیشه حرامه، برای اون که زیان میرسونه. ممکنه که مثلا معده را زخمی کنه، امکان داره که انسان هلاک کنه، چرا زیان ضررش نه، همین خاطر حرامه ایره خوردنش. گفتن همین تماکو را مادام که به انسان ضرر میرسونه حرامه. دلیل دیگه اسراف مال است. خداوند گفته است لا تسرفوا، اسراف کاری نکنه، چیزی که سیرت نکنه، نپوشاند. این خونه سوخته فقط همین صرف مال است. ولی یکی سیگارت کشی هست که نوشیگیرش هم پولی که در سیگارت صرف میکنه در شکمش صرف نمیکنه، در شکمش فرزندش صرف نمیکنه. دلیل سوم بدبو است، بوی بد داره. حضرت صلی الله علیه و سلم شخصایی را که چسناک و پیاز میخوردن از داخل شدن مسجد من کردند. من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا ولیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیته. حضرت میگه کسی سیر یا پیاز میخوره، پیاز خور، از ما دور باشه، از مسجد ما دور باشه، در خونش بشه. یه بچه سیر و پیاز یا نعمت خدا، این را اگر نخری یک کسلوی هست که بود دندونات همه سینگه میشه، همه دندونات میریزه، در جوی هست که قیمتی همه چی را بالاتره. وقتی همه را به خاطر بوش در اسلام حضرت منع کرده است. خدا بگیره این تماکو را که از برای خدا پشه در برای تماکو نمیشینه، اهمیت داده، این پشه فقط در برای گوه میشینه، در برای تماکو نمیشینه. خیلی همه را مقصد استفاده میبرن. و نهایت دلیل چهارمش میگه که اولوالامر حرام شده است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولوالامر سلطان خلیفه مسلمانان حرام شده است. اگر دعوا در اطرافش بسیار است. خدا رحمتش کنه ابن عابدین شامی را در رد المحتار همین کامل تماکو کشا را پشتیگیری کرده که کم کم دیدم در شبهه را کردم خدای نکرده بکنه سیگارت نباشه. مکروه طبعی مکروه شرعی از گفتم من طریقه پو زیان و ضررش میگه و پروسی اتلاسیتی نیه، یکی رو دا زیان داره، یکی رو دا فایده داره، رنگی هم گپو اشتالی واری. آخی این گپو خدا راستی این به عقل طوری نمیگه. خب تماکو ده نوع وقتی که همون اومد تماکو را دخیل استفاده میکنه، کوری تیل نگه دود میتنکو این را هم این نیسو میکشیدن خوب کمی را میکنن بعد نیو خطه یک نمون دیگه هم تماکو را میدن میکردن در دنیاشو فخ میکردن، فخ میکشیدن. همین ده نمون مشهور تماکو، کوری تیل و نیو خطه تا عصر نظر تماکو همین ده نمون ولی کینوهای اروسی را ببینه هم دعوای پوچهایی را نشان میتن که کیسه دارن، مخصوص یک تبکر که کیسه دارن، ایدونش کم تلای میگیره در بلیش پر میکنه و اقسام میزنه با هم قیبشم میگیره. سال 1862 روسیه یک قسمی بگیم همین امارات بخارا را ضبط کردیم، ای جمله سمرقند را گرفت، فرغانه را گرفت، خوجند را گرفت، همین تکو را ضبط کردیم. در فرغانه علاقه این فرغانه اویز شده بود، اویزدی فرغانه گوبرنیای ترکستان روسیه، روسیه پیشوی شده بود. اگر مردم خطی هم اروسا معامله میکردن، شیرخیز میکردن، مردم فرغانه را خطیش همکاری میکردن و دیگر یارو رفیق شدن.
بعد بعضی فرغونچیون از همون وانیای جورش میرفته است بعد میگفته است که نوس با روسی بنی میشه یعنی هم لعنتی را که در بنی پر میکنی که نیو خاطر نی ای همون بتیم نوس با اون میریخته است میگوز دستش این مردم با فخسیر نشه و تو نچیشه میگوش اونا میشکنه یو گرفتن امرا در تای زبان پرتوستن که او خواه کیف ندو با گرفتن ریشه درخت کوشش کردن آهک کوشش کردن میزک کوشش کردن این همیشه دیگه نوسی قدن علا نوس وطنش فرغونه تا به این روز مکان اساسی نوس فرغونه باشه این همی نوس فروشه مرا یا بپرسیده نوس شیرش